Daga ching ipo ipeng la pankut no yaka first matcha prang inter-school sports and athletics meet 2022. Balapanya daga KSU nang tliu circle. Hagan ka singi la dan shibun ki jing lek kai balaya shimbenta daki khana school ba per. Apan ipo ipeng sho yaka ni ka singi daga match pass bala shimbenta daki khana school ba per ki badan hakatega thang. Yaka nam chap banakong la yara daga RWR 5 Brothers and Sisters Secondary School. Bat ka bawan ba ar ka daga Perda Secondary School, bat ka balai la yara daga Senghasi Secondary School. Hakani ka sngi la wan lang ru mat penchingan bat sakhilang da speaker ka yang darbar thau an ba met ba lingda.
Patau, ko General Secretary Samla Penskem, kita khot joka Khasi Student Union joka Nong Tliu Circle, ki Ibanadon Steve Engineer joka West Khasi Hills kepada joka Water Resource Department, ki Sordar Kinoyelam Snong, di Paitba baru nado kilong kemi long kupa terpang na kaliang jong ki kena skol khamtam ki ba yesim mentah siang ni ka skol pan lengdok nong light memorial school ka nong Tliu secondary school St. Mary's RCUP school Tolong nong Tliu government secondary school Nong Tliu Area Secondary School, Perda Secondary School, Perda Thamai, Kelem Presbyterian Secondary School, United Christian Secondary School Krang, Sengkhasi Secondary School Krang, Barka RWR, Five Brother, Five Sister Secondary School. Nes kem ngalap, yolot iki keteng jongki school ki besim menta ha kanigasni. Terpang yepi iwe ki no simenta ki kena skol bar kumjuru yang gitu ki baywan man support mentakasni ki baya syak ki mesti keleng sodong jong kene kamadan bar kumjuru nak benta ki no hikai jong ki skol lengba ki headmaster ki head teacher jong ki skol ki badan sakane kadong katan nga dap da kajing sokmen ke bakrau bandon nang kat angi ha ka badai bat ki media la kalong na ke nong tokor kubor bat ki electronic media ru kumjo te banum penslam na marka beneng kanum ai la chu iman banai pun ktin ndai na kalen jonga ngasoban ong kumni baka Khasi Student Union kade ka wei ni ki union ki bala seng yaka da kajing temu ban pet na kabanta ka welfare lane ka bha ka biat jong ki student ki kena pule ha ka state ka jogi kata ka long kajing temu jong ka Khasi Student Union kane ka sni ka population ya kane ka sanjam ka popula ai ka teng yaka ka first match perang inter school sports and athletic meet Arhajar Arpuar kadai ka senjam ka babha bat senjam ka babila shim ha kadai ka kenti kalong ka senjam ka babha bat ka badai mentala ardli kisnem ngiladu ya ka jing ya kendu kumne kum ki kena school hockey sports meet kadaw kalong namar ba kadon ka lockdown bat kade ka klam covid na kata kadaw ngiladu sibur ka jinge kendo kum ki kena school ha ka bade bat ki jinge la ka ki wakum kini na kaliang jongar ngaladu ya ka banyu i ya kidul khamat jo ki kena school hockey sports meet jo ki baper mentakas ni lakot yang bang ade badon dekat bat pi kum kane ka sports meet jong kane ka Nong Tliu area barok kawai ha ka baki kena school kinwan ya ka ban peni ya ki sap ki talan ki jongki na ka banta ka jingila ka sports ha ka jing sicha menta ka sing along yo president yo ka KSU Nong Tliu Circle ba ka long ka sing ka ba ngabut kam habat ka bangalabu sibul ki program tenre haba barobor ki samla ki wan ban khot yanga banya dan dekat ngaju yele kat pala ban pentikna bangadei ban don dekat batri walangam sim don dadu pasdang mene ndre ngalapoy yang ni bangalai i katu kan ne teli ki jingile kai ki jingi mare bat kamtam ya ka match pass Ram Harijanwit, Beru Presiden Jongkanega, KSU Nong Tliu Circle, Iba Mening Patau, Kumjuro, Ya Iba, Penes Kem,
Manik Emily, Madam Secretary, Jong Kaneka Nong Cleo, KSU Circle, Kumjiro Hanupur, Idan Rui, Chipias Budam Bromjongi, Isar Medba Langdo, Baderu Speaker, Jongka Mekalia Legislative Assembly, Jongka Jela Jongi, Baderu UMLA, Jong Kaneka Cakai Katanyi, Kumjiro Yakirurang Ba, kemudian Hanaka Stage, Kumjiro Yakirang Ba Shinong, Yakilong kami, Kamtam Yakina School. Kajing don kajing sim bentanya fi cohaborate kikna berit hari kupor kalong sya kajing bentai bakrau berkanuksa dikibabun kiban butin di fi lam nade be sim benta ma fi hakan dikasngi dese kene program kalong kaba kamlong kaba itenan ban dese kalong kaba sadai ngaro kajing kublai bakrpang hari kupor ye 12 patau badai lebai jang iru nin step nang yo ka message ngakan dit hakapor fresh tag to yang yung message habang open ng mobile iya message ba na ingat habang apuli yung lesin ba nga kumu sumut kausan nganong kumunusyo ken barangam jumlin ru banlet wan attend community function barangam junang ru bakal paibahe tenre ipun yang hadin sa tapak tingong kay gani yung hanala panbay taga ada nega KSU unit mo ni KSU unit ba pide ba nunggu kusum kosan ngan kentai ro ngamno di gong to ya kay banglak ni tren tang ada bun gi juna sing bawat pe ada de gi jing bha tu nang rabe kat pamenga kana bangalaban ku cekma ada gi jing tren pai ba komne kendiat chapang kan nega KSU nuclear unit ngai gi jing ro ka bakrau kum juru ngat mi kum gising balang Pakin lasim ka senjam nang tak bapa. Nama ka pang ka bapilabu kalong kumno iki kena red kena school. Pakin yelam haka hakim tak bapa. Om ban syam ban syalong jaitu ini ban poi ki kam ki bam setengah jam salang. Akan tu syuri pi pila ban bo khambut ki program, ki awareness program ham gede badi ki benta kana bhasishu. Yor benai yang ai 12 ba Kanai rasa kalau mesti beningkong, hadin arfas nam ngilale ngila pelong manusia kami isu. Di kelong ke bawah, yang bawah tu ini pun nuksa ngini sim, badi ke besne guni kentai. Di tu ni sekmat di ke KSU juga dengan unit, nangilai isu ke bawah nang bagi jumpa lang berkhoi. Kendiat Jepang ke school, pi ke habarit kena berkhoi, pi tadi ke kena school. Kaya kabang ay hangan ni kapon keren kelong bapi ke kena school kapan kong ngan sedang na kathat place ya kathat place layora da ka Saint Hasi Secondary School ya ka second place layora da ka Perda Secondary School Badya kanam job layora da ka RMR 5 Brothers and Sisters Secondary School. Kublai shibun. Perda Secondary School Kibayo yang akan place na hijau tampil berjam. Matan khot saka lado na sa isit bangnya wisando lakne kemat.
Makin yang lupa no hang jan. Penang jawab jong ka anak futi ke boy tuang dah mataris ngawakin dona hang jan.